Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidil ghurril muhajjalin. Wa ala alihi wa sahbihi tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Puja beserta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah. Allah yang kan nabi nikmat yang paling raya kepada getanya. Satu. Kapah. Allah yang kan nabi nikmat yang paling raya kepada getanya. Ubina gure-gure tengku-tengku sering disampaikan bahawa nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atanyo hana tadawa, atanyo hana tapegahkan. Tapi tanpa getanyo tak sadari, tak akui atauhan, ternyata na nikmat lain yang lebih raya daripada nikmat iman, lebih raya daripada nikmat Islam, iaitu nikmat gepelahi Nabi Muhammad li Allah ke getanyo dan gepegat getanyo jid ke umat Nabi Muhammad. Selawat serta salim saban sabi hana peri-peri getanyo lake getanyo gade bakpo ta Allah. Mudah-mudahan benar putruh dan benar lipat gandakan kepada junjungan alam Nabi getanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi' dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baiknya ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin, beserta ulama-ulama yang muktabar, yang mulia dan yang terhormat, kepada gure-gure kamu Ban Bandung, pimpinan dayah, pimpinan balai bud, pimpinan majlis ta'lim, juga yang mulia dan yang terhormat Abu Imam Syekh di masjid, imam menasah beserta imam rawatibnya, juga penghormatan luntuan kepada Bapak Gesi Gampung Utanyo dan Pak Gesi Gampung-gampung lain yang hadir bak tempatnya. Penghormatan luntuan kepada ketua pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudi yang dalam gampung payahnya. Juga penghormatan luntuan kepada unsur muspika, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil atau yang mewakilinya. Penghormatan luntuan kepada Imam Mukim, juga yang mulia dan yang terhormat kepada panitia dakwah dan seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat yang berhadir, yang terakhir kepada tungku protokol yang kagehinan luntuan. Hadirin yang berbahagia,
Malamnya katanya hadir bak tempatnya. Sama-sama dalam rangka tayak tung ilmi kaya. Nya ke dakwah. Dakwah makna dakwah mengajak manusia kepada sebenarnya dakwah makna dakwah umum daripada makna dakwah. Baik lain dan dengar lemi mentah. Anak miak baik tengah ya. Baik karu. Anak miak baik karu. Ironomi yang nandu ba anak miak nepu tengah siat anak draw masing-masing. Yang tengah ngendet nabi det. Yang tengah ngendi nabi di. Ate nabi det nabi di hai tim tengah necok negi dua. Pane mati manok tabo-tabo empung gidu anak yang mati. Jadi malamnya supaya mudah tak dengar ilmu. Jadi makna dakwah, dakwah itu mengajak. Tetapi dakwah Islamiah artinya tak ajak orang kepada agama Islam. Jadi dakwahnya geperintah oleh Allah ke getanyo Bandung. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Getanyonyo gepelahi li Allah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Benalah gata nekeli Allah wal takum minkum, benar gata sabah ummatu yad'una ilal khair yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menyemenan dakwahnya geyu bak katanya mandum. Nyo ketujuan geputren Nabi li Allah. Geutus Nabi ke getanyo yang fungsi nabinya untuk berdakwah. Ubina Nabi geyu dakwah li Allah Ta'ala. Jadi kegetanyo juga geyu dakwah. Ya, dakwahnya na dua macam. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil makal. Na dakwah ngan tingkah laku akhlak itu dakwah. Nabi getanyo digelar dengan al-amin, orang paling jujur. Tingkah laku akhlak Nabi getatat, itu dakwah Nabi yang pertama. Yang kedua baru geperintah oleh Allah untuk Nabi tanyo dakwah bil makal. Dakwah bil makal dengan penyampaian, dakwah ngan babah. Menyemenan dua macam cara dakwah. Luntuan malamnya ngan babah, drone ngan akhlak. Ya, hai kita mandum lagi kan? Tapi malamnya untuk malamnya lagi. Jadi sama-sama bertanya yang hadir malamnya terus kena tayak tung ilmu. Lumpegah ile cara tung ilmu. Tanya manusianya na tipe, na tabiat bahasa Aceh. Nyo tipenya lagi tipe bahasa orang belau HP kena. Urang belau HP lawitnya na tipe itanya ngeram padum perle ya ro. Ngeram 8, ram 6, ram 12 yang raya ram. Jadi na raya internal ikan HP lo na tampung. Tanyo manusia lagi nyancit. Maka tanyo na tipe tanyo manusia. Yang pertama tipe tanyo lagi sifat. Menyata pegah sifat tabiat. Sifat tanyo yang pertama lagi Ujud lagi tanyo. Tanyo manusianya pertama musifut lagi tanoh. Tanyo lagi sifut tanoh. Yang kedua sifut tanyo lagi gapuh. Yang kelih tanyo musifut lagi un keladi. Lagi un lebu. Jadi kita kalian tanyo malamnya yang tanyo. Yang pertama manusianya lagi sifut tanoh. Jadi cina tanah siga jitu hujan. Brum itu hujan si malam bunga. Alu jitu hujannya ni pio hujan baik itu tole si ton. Si ton baik itu hujan tak budah tak kuah mon. Lang mon na i mentang. Na mon yang na i si ton hana hujan tapi lang mon na i. Maka age third bunuh, age bunuh. Age pun third bunuh yang pasti. Cek satu. Age pun juga. Nyo kalain. Yang ke maka lumpuh jauh karena setel lain. Age pun bunuh. Cek. Buto third muat ming untuk takut. Untuk mekarat draw ni.
Berdua tu mekarat, long mekarat ke. Yang pomnya kata oh, ada mekupi ming, mangat dah pulut lah bah. Satu efek daripada itu. Kan? Yang pertama cita kalan tanah. Cina kalan tanah lu jitu hujan tiga itu hujan di malam benga. Duda ipiuh tanah baik itu tu ipiuh hujan baik itu tu li. Wateh hana itu li mantang i lang tanah. Maka na bak kaya tengku situn hana hujan udep. Bak kaya situn hana hujan udep. Kecontoh lagi kamu di Arab. Lagi kamu di Arab. Lagi di Arab. Nekalan di Arab. Bak kurma situn hana hujan udep bak kurma. Pakan na iya lang tanah. Getanyo di Aceh bau. Nekalan bau di Aceh situn hana hujan udep. Pakan karena dalam tanahnya na iya menteng. Ikubah iya. Menyemenan tanahnya raya penyimpanan. Bahasa orang NHP raya ram. Jadi na orang laganya. Tiga tabi nasihat malamnya situn itu. Maka na orang kan gepegah bak long tengku long tingat tat. Ata drone pegah jamun. Atal hair tone yang kau likut. Mentang tingat giga yan. Berarti gaknya raya ram. Sabar. Maka itu tipe manusia yang pertama. Lagi sifat tanah. Yang kedua na manusia lagi sifat gapuh. Tacok gapuh tatik lang i. Tapu tengah lang i tapu duk iwatuh gapuh yan. Hana mesti kena ngurau. Kena ngangin menteng to gapuh yan. Ya, jadi 15 menit katu yang na bak gapuh. Maka na urang lagi gapuh. Tapi nasihat malamnya. Habis nasihat mu 2 jam di tengah dah pegah apa? Igaknya tengah itu. Malam tengah kabeh 2 gelap. Nyo sifat gapuh. Yang kelih na manusia lagi on lebu. Nekalan on lebu jitu hujan si malam benga. Jipiu hujan 5 menit ipiu hujan. Daya teba on lebu musabah 3 hana tinggai iya. Menyemenan na urang lagi nyan si malam benga tapi nasihat. Rupanya abih ban gebedah sapu tan tinggai. Sapu tan tinggal. Menyemenan nyan sifat on lebu. Jadi mudah-mudahan ketanya malamnya belage tanah. Kang. Maka le macam cara tuang nasihat. Maka udip manusia dalam dunianya leboh tipe. Nah yang pertama karena raya penyimpanan. Tega pegah tingan mutun. Jadi orangnya gebohnan orang saleh. Nak dengar lah mentang. Ya roh menjampu anak miak pikaru. 1. Rupanya manusia pertama gebohnan saleh. Orang salehnya perbuat ke cina kalan. Yang pertama saleh. Kedua salah. Yang kelih saluh. Jadi udip tanya leh macam saleh, salah, saluh. Kak iamnya tiat nyakum doa hai. Ubina doa long Tuhan bi Allah beri sabi getuang. Nya malamnya kuno teh lom. Nya bujra ko yang kajak. Ya Ilahi ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana ya Allah. Ngan berkat Kaabah Baitullah, ngan berkat Nabi Muhammad. Nabi anak miatnya ya Allah yang kanannya berketengut mandu. Kalau tengen anak miat sapu hanjit aja buat tanya Tuhan. Mutuji dakwah be hola intingan. Kang nan dengami pertama orang saleh, kedua salah, yang kelih saluh 3S sudip tayo. Dah yang geken orang saleh.
Urang saleh nyan buat gak nyan hanala. Urang saleh buat gak nyan semebut, semayang, semebut. Piuh ge semayang ge semebut, ge piuh ge semebut, ge sembah, semayang. Urang saleh nyan buat ge. Mesti contoh bak tanya Allah yarham, Allah maghfir lahu, Abu di belang beladi. Abu di belang beladi, Abu kuta keruang, Abu mudi di samalanga, Walid nu. Acina urang nyan. Natam pernah nekalan urang nyan dia tulak mutamu te ura. Hana, puci but urang nyan, geseme semebut, piuh semebut, semayang, semebut. Menyona ge piuh siat, ge pajuh bu. Icanyo si aat pajuh bu. Urang saleh nyan menyona ge siat ge Icanyo si at nyainan beda. Padahal kan cinekalan Allah gepegat wate kegetanyo siura si malam 20 put jam. 20 put jam nyan 20 put tabagi leh. Padum jam 8 kali leh 20 put. Menyamanan udep urang saleh 8 jam. 8 jam geharkat. 8 jam istirahat. 8 jam ge ibadat. Yang menan udip urang saleh-saleh. Tanya lagi nyan geyu oleh Allah. Tapi ternyata cina kala nuranyo. Na lagi nyan udip tanya. Hana geyu harkat 8 jam. Geyu istirahat benar 8 jam. Geyu ibadat benar 8 jam. Na tak ibadat 8 jam orang. Hana. Ibadah katanya padahal 8 jam mendak medih siura si malam. Tapi ternyata orangnya dia tak kira ibadat katanya mesti jam hantruk le ke Allahnya kan. Siura si malam hantruk si jam le ibadat. Bapane ibadat laum liur tak semayang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum istighfar hana tak demang baca krum mutegam HP. Plak tak balah WA. Kirim laratna balik semayang. Ikirim belah radih gambar jaro meno 12 jaro. Maaf. Balah itanyo ngan jaro jempol nyancap. Habisnya ka buka HP, bukanyo buka jih macam lam masjid han mutemeng le istighfar. Uranyo hana le tempat untuk tenang tak ibadat. Hana le tempat tenang ibadat. Lam Masjidil Haram han tenang le ibadat. Lam Masjidil Haram urang tengah getawaf uranyo na kusyuk lam getawaf. Hana tengah tawaf tengah siaran langsung. HP bak jaro mu putar-putar. Kamu balik ke katimang atu Kaabah. Padahal geyu puwi ya Kaabah. Bak howi ke dek. Tapi ternyata kamu putar-putar agaknya gara-gara bak pegat siaran langsung. Punting ke gok bikalan ngang kedra yang katruk. Tengah tak semayang lah Masjidil Haram. Nah, urang tanya semayang di sampingnya. Gue pegah abau bebe raya. Tengah telefon. Awak luar nanggro. Karu bebe raya tu awak Indonesia pitemonnya. Lam Masjidil Haram. Lam Masjid Nabawi. Hana tenang le tak ibadat. I rumah na tenang tak ibadat. Hana le tengah tak semayang ipudep TV le anak. Tengah tak semayang kai pudep musik le anak. Hana nyaman le tu tak ibadat. Muka lautan payah taplung tak ibadat. Tubah wate mandum. Sini kala nubena wate ibadat tapu plung ke harikat. Lebih le tak harikat dengan ibadat. Malah uranyo wate istirahat tapu plung ke ibadat. Hana tak temeng le istirahat. Giyu 8 jam. Nata 8 jam mana? Panenya lo mai mi mutua. Nekalan urang bak gaharikat orang Yohana getemang le istirahat. Dia awak ja ublang motomu malam imu. Bulan puasa kapajoh sawo mantang imu ulang blang. Pajanji istirahat. Uranyo kai tibiat moto kumukoh malam mi kumukoh. Ipuhu lampu malam mi kumukoh. Tapreh-preh dua roti awak semula malam.
Hana lampu ke pakai sentel le. Salah cik hu listrik lawetnya na lampu sinar surya ke pasang lang belak. Itanyo ya ina nguronyo yang gak darah-darah. Yang kana lako pisah lung kalan. Malam hana ge le lale bat TikTok. TikTok lalu fiti ngan agam-agam. Tidro rinang lapan agam. Lako dro gemugro-gro tengut. Lako gop anak tengut. Kapoh le malam, kapoh puet malam. IWA le agam lain. Dek belum tidur. Ibalah le tinangnya. Baru kebangun. Mui dan puk baru kebangun mai. Hana lewatnya untuk ibadat. Hana lewatnya untuk istirahat. Mandum kata puplung ke hari. Orang mekat bak kedai. Naga istirahat lah. Acin aja ukudai matang gelumpang dua birian. Poh put ni berjak. Poh put malam tajak. Poh put malam tehah ke kedai. Sampai gebuh nan kedai uro malam. Siang malam. Naga lam. Hana lang kedai tapi hari harkat nalam getemeng ibadat hana le majlis taklim han getemeng jak muruno han getemeng jak bak gop meninggai han getemeng jak meninggai gak nyan baru jak gop nyan kala menyemenat age phone buno jiat lam age thot lam han dong le tumi padahal buno kapah ni ka kura ka he becu ci satu cek ka bas be dega adat tang raya adat bah mugurubung hana pelung empo thonyo saudara mak gaya ngemak lu ngata udip urjih na mejak-mejak hai wata udip mak lu kena mejak-mejak kam lengai mak aku ilung pandai kejak lu satu ka penyemenan hadirin yang berbahagia. Tapuo cerita bak thot nekalan tu uronyo lale bak ta harkat sampai tuo ibadat ngan istirahat. Ulama urang saleh dalam wate 8 jam ge ibadat getemeng karang kitab-kitab. Ya, getemeng karang kitab. Ya, nekalan dalam wate istirahat. Nya kejut urang salehnya ndak ge tiat ge. Hai. Abu payah pasi natom na dengar. Natom na hana 2014 lun tuan jak utano suci siga ngan abu payah pasi. Watelam padang Arafah di Mina bermalam di Mina lun tuan ngan abu payah pasi. Leung tika duk tengah abu. Pegah haba ngabu nan tengah pegah haba ngabu gekun le abu. Oman long tiat. Kena abu payah pati. Long tiat. Get abu. Gecok tah gepuduk le abu kan. Moga tiat tetah. Rupanya menan urang saleh. Plak geperbah drawat tetah. Pam gepit mata. Megro-gro tengen. Tengen abu long kala na temuka abu Oman. Thang tingat long nyotrip tengen abu hek tat uro tu tat diarap katanya. Rupanya hana truk mu 10 minit bruh gebeda. Ban gebeda biak tung ismayang ngabu biak semayang. Nya ni kalian hana truk 10 minit ge nyan ban rupanya urang saleh. Lepah abu mulung tre ti long. Long perbah dro long pit mata rupanya hitim dengar-dengar utat trip loading hansi paket. Rupanya duduk kaget trip nak dengar ku ban dengar igulung tika-tika hana jaga aku. Menyemenan hadirin yang berbahagia, cina yang pertama manusia tagi sahabat tipe manusia pertama gebuhnan rayu ram gebuhnan saleh. Yang kedua manusianya salah. Dah urang salah. Ya, cina urang salah. Urang hana ge semayang, betul pu salah. Salah. Urang hana puasa, betul pu salah.
salah. Urang hanajak waji salah, salah. Urang mekat narkoba salah, piap ganja salah. Urang main judi online, hana online judi salah. Tapi di antara salah-salahnya, sabok salah yang paling raya salah. Dua orang. Padahal cukup raya salah. Nan tepu, nan dengar ilai mentang. Yang paling raya salah dua orang tarku ta'alum kabirah. Tinggai bet dausara, tinggai bet. Dia orang tinggai bet gak anggap remeh. Gesemayang gete mote bet gete biet. Padahal tinggai bet dausara yo. Ada pita semayang menyahana tabut, hanjit pakai semayang tayo. Hana pate. Neulung buktikan be, nyobeo mentelung pegah hanjit pakai semayang gara-gara hana but. Sidra urinang ya laki bah gedro urinang ne pakai jilbab. Sam ne pakai jilbab. I dalam jilbabnya kena ne jilbab lom kan? Na ne jilbab lom hino. Sam ne pakai jilbabnya ya tuh bulai kening. Alinyan kena sap jilbab kadang-kadang pah bak keung ne. Ne bedah ne tung ismayang ne rah muka. Cap getung ismayang cina na urinang meno getu ismayang. Puam geti pe iya bak muka. Nyo hino juga rahup net kena habah kena ngup gerahup. Karena jilbab payah tak kebuka. Dengah gejak-jak mesti. Nya gerahup di muka nyo ge nyan hana gerah muka. Pakan hana sempurna rahmu. Nanti ehna batas muka menyekan kata yang bak gure kelain. Kadang orang hana yakin talung pegak. Batas muka kena nekalan. Yan kamu agam nyo mesila tupi nyo timah nyo kana anu nyo batas muka. Nyo no batas muka. Itanyang le urang gampung paya. Hai tengku na urang gampung nyo te gesila tupi ganya ilikot tok tinggal pi watu le muka cip kan. Nyo la kemu bentu tanyang lam dudau. Ka sini kena mi, kena lung praktek. Bantatung itu mayang pula tadi pe nyo hino pun. Nyo bak anu nyo. Ya hino batas muka. Snap taputa mendu. Na taputa nyo bak bineh ubitren nyo kana. Kena. Nyo kena tupeh tu bak bineh punyung kena. Nyo kena yup punyung nyo. Batas muka nyo tulung nyo kena yu punyung cina mat ke mat mak muka dra masing-masing bek mat muka agop itumbuk tu nyo tulung nyo ikamo kena putra na ju nyo bak keung kana menyo kamo bak cemoh janggut si kena belah rakno no batas muka tapi tetarah muka bek no bu muyupnya uyup keung tarah kadang menyo tapupah tan no. Nah yang hana kenang beo untuk hansah rahmu muka sabar lagi urung pegat tutu wategu pegat tutu luang lehemete teta pegat tutu nyo lehemete menyo ta pegat tutu lehemete luang lam lehemete nyan tutu lang luang ilo payah lebih kedih bacut lebih kena bacut lagi urung ikat mayit kena dijaga fan benar baki benar lebih menyemenan tetarah muka siap yang kena uyup keung. Uyup keung kena siap tarah muka. Kena nyo penting lu kemo pegak. Tapi buta tepu batas muka tulungnya. Tulungnya muka. Menyemenan yang lebih bahaya watai gerah muka kena uyup taku. Watai ge pakai telekom di urinang uyup taku agi ikat. Ya kena uyup keung. Nyo kena uyup keung nyo kele buka pucit takwa. Takwanya aurat. Menyedehnya batu semayang. Yang kejut bak dayah jamun, dayah jamun. Ada dayah jino lagi nyanci kadang. Kan jino karena telkom macam-macam. Jamun urje wate long but awal. Nyalai nang. Ote nak semayang biu pakai jando ubut kena. Belo jando ubek age sampu-sampu jaro baru kemoh kauri palit ijando le kena tiga liu palit ijando baru sok telekom ijando lebih kena yang bineh bibi sagai du tekedi mutarik siap mutarik bo
nyapah keung han lewat taku tapi menyo telekom yang hana cadang ba icop telekom nyan mutarik telekom kena deh yup taku batu sembah rupanya hek ka ge semayang hana getuang-tuang le Allah pakan gak nyan tuhah au ratnya ni habau kami dronurinang yang jiut di dalam semayang dua macam. Pertama muka, kedua palit ya zahiran wa batinan. Yang mesina telekom model putai kun telekom poncong. Culok jaro ji pegat apa-apa dih jaro. Nyoh na pupu. Tapi menyodih tapak aki batu sembah. Muka ngan tapak jaro sagai jiut dih. Dih tapak gaki batu semayang. Ka sabok. Cini kala. Nyolong pukoh uragam bebe utapo dah pegah malanyo ngatiga tawo di uragam gusuk silap kulit yang tutup kaki atas kana lagi silap puata lagi musi patu menan ladung kan gecrong tu i te gerah kaki prum gerah kaki gusupot i ra kena rak likut nyora atus nyomutup ngan silap hana kenang tapak kaki muculok lang silap bak tapak hana bulut nyan pikah hana sah tu ma ka gebedah gusuk bajai urang tembon nyola kemah ku contoh urang tembon gusuk silewe li bajai oblong bajai bulat taku kana bajai jamun ya urang awai nekala la kemah abu lagi abu nekala kena telung maham dek tegak jantik tantal liak temale kon kena yang bajai kamu jamun nyo bajai tuha kan bajai baru. Tantang tu kuat pelemah bajai baru kan. Ciku saja aku tuk bajai tuha aku nak pelemah baru. Kena bajai udung semayang. Nyan bajai. Panjang bajai. Lagi awak bajai menyo di Arab. Awak Pakistan. Awak Pakistan tuut bajai. Nyo tuplah samping. Awak Pakistan. Itanya bupanjang becut bajai. Kepua bupanjang bajai. Kena mi. Kena ulung praktek. Teta semayang Allah ya kan baca rukuk bajai ke watu kan bajai mutarik bajai watu nyo sikan boh punggung tu siap bajai tapi menyo bajai pah ke ieng bajai pah ke ieng urang tembon gusuk tilu li ban gurukuk siap bajai kena juba uram ke ieng batai bajai ba uram ke ieng bajai ke menyo bajai iliwu hoja hana mungkin di siliwu iliwu pasti itren siap itren kadu huram ke yang pun bandu hurang ke yang sebenarnya aurat kamu ragam ada aurat kamu agam cikalan pusat batas pusat watu kedeh umuyuk tu nyo pusat yang tangnya hidup pusat menyo tacok talau taika tu likot sab dari pusatnya ke dia likut menyemenan uram ke iangnya ka di miyu pusatnya uram ke iang di miyu pusat deh uram ke iang ka batu sembahyang plah gu sujud watai gu sujud urang tembon sujud bajai tren juga deh gak nyan punggong geraya mutare uli ulikot silewu ja ulikot bajai tren uku nyan tadang terate nyan luang ikuh lebeko nyan du abeh luang nyan du abeh nyan doa la ya Allah astagfirullah benar ampun dosa lang nyan kan urang semayang urang pukiak punggong langit ane kamramah gara-gara hana but tarkut ta'lum kabirah rupanya tinggal but permasalahan nyo ubawa segala kesalahan nak dengar mi butoi baktum semayang hana butoi baktum aurat butoi baktum aurat lebih bahaya lemplu tatamong lam semayang hana butoi bak ta baca ayat hana butoi bak ta baca yang lam sembayangnya. Contoh yang bo yo tateh malam yo. Idronomi ten sujud bak tika putan kun. Pubu jatuh bangun ni rono.
Entai nak sujud batika pubut jatuh bangun. Putar nak kun. Nak dengar long kun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nya. Nya mana nak kun. Kapal cukup trip kat salah ni. Salah ni. Ipo salah tegutungku purno tungku salah. Aci dengar begat lom pegah ben tu tantang kai lom pu aliran lain lah mirona. Nanti pua salah. Ya, cina subhana rabbiyal a'la nekun a'la. Nyolong purno dron alih ba malamnya. Bek lewat tak buka tufah dia alih ba nampom li. Long pu buat kelai ba alih ba malamnya. Alih ipoh in. Bek le lon tanyang ba ron alih na lang Quran. Na hana alih. Alih hana. Sebab iji alih hana bari yang mubarihnya hamzah. Alihnya kan alih. Itanyo kabiasa ura Aceh tak pernah alih. Cuma kamangat gun. Tapi kan alih yang betul pucit alif. Urang kan alif lam mim. Nakam nak dengar mana? Alif lam mim. Nyo menan urang buat. Mana? Cihoi urang kari ibu no yu kelai. Nyo lagi ai baca. Menyo lagi ai baca jiji pada petrun. Hana alif lam mim. Yang na pucit alif lam mim. Alif. Cuma itu kakak kamangat alif. Buka. Capuo jua tak kira mangatnya. Kah. Mesti alif ipoh in. Tebarih pu. Tebarih. Kah. Menyo in ipoh in. Asyik. Alih ipoh in tebarih. In ipoh in. Tebarih asyik. Nah urang kan tebarih Hana. Teman pat beda alih ipoh in dengan in ipoh in. Nya, nekalan. Imuno. Kena nekalan. Alif. Alif. Etetakun tuhah babah. Etetakun in kiban. Larukung tu. Ain. Putar tinggal ya. Putar yang mekat. Ha? Oh. Pikir kipah yo. Tantang kan kipah karena non laki sabah mesti tu tu. Kang. Tantang kan kipah popo drone. Kamu tu lu kipah angin sabah. Kai le. Kena Hai. Alih. Maka buta tepu yang tak baca. Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci. Makna ji. Rabbiya Tuhanku. A'la yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha suci. Tuhanku yang maha tinggi. Menyamanan a'la alih. Betihah babah. Alihnya ain. Bermu'ud lang rukung. Teta baca mana? Subhana rabbiyal ya betul ha baba. Subhana rabbiyal bumu'ud larukung ain. La wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Be'ain bandua. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Yang in ipah. In. Butihah baba. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, nak ingat berakan kena? Si kutre bantate subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Hanjur kutungku hai payah tak lagu. Semayang yang getung oleh Allah cipta payah kecuali semayang lagi hun kutanya. Menyulagi dia mudah ya Allah akbar sami Allah liman hamdah Allah akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya Allah menyenetung hantung juga dia. Nah. Ka thabo cina kalen. Hai. Long ikut lomba malamnya drone juri. Long kun ayat yang biasa tak kun. Ada tungku imum kun di masjid di Melasa. Acini dengar talung bacanya betul pun salah.
Menyo salah bumumpat pegah menyo betul ni kena. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul ibu salah? Yang pegah salah, pak salah. Cina dengar tu kalimat ahad. Lagi urang tulis wahid. Ahad ke wahid kan? Ahad maknanya wahid satu. Urang tulis wahid kena wa. Ha. Alinyan A. Ba ujung ke pegat D. Putar bacaan wahid. Tulis sabar tu wa ha. A. Ba ujung back D. Tak pegat T. Ba ujung putar bacaan wahid. Sama depannya T dengan D saban lagi. Bahasa Indonesia jut menan, bahasa Arab hanjut. Tak tulis ti ahad alif. Ha. Ba ujung tak sambung dai mati. Putar tak baca ahad. Tulis sabar tu alif. Ha. Ba ujung tak tarik baik tak pegat dai, tak pegat ta mati dua nu. Kena ta dua nu titik kan? Ta mati. Putar bacaan ahad saban Cina. Pat beda, Cina dengar belum pegah beda. Gepurna tajwid jamun nek jamun kena nek cah ipaya jamun yang semua buat nak ingat nek cah ya. Kam lingai katip dah dengan nek cahnya na sekitar lepat pelutun kam lingai. Hana tinggal ni. Yo galom na daya hampa bab musjid. Nek cah jamun lepat ke rumah katua aku. Kenal. Semua buat nek cah jamun gepurna le nek cah jamun cindengar tajwid urang jamun. Ka menyemate ba tinggai putinggai mate ba tinggai bu mate dai tinggai ane nyoba deuk ba ampun cit berat ju tinggai mate ba tinggai bu Cina menyemate ba ulul albab kan bai poh bau jong kan mono gebeut le urang beut ulul albab. Kamu ujung. Albab. Mubu ujung. Mati ba tinggai. Buk menyemati dai bertinggai. Dia. Qul huwallahu ahad. Baru dai mati. Menyohanai musuh de ujung nyanta mati. Qul huwallahu ahad. Nyanta mati. Menyolam semayang ni baca menan batu semayang. Menyo khutbah Jumaat lagi nyan batu khutbah Jumaat. Nyo surah Abu Paluh Gading. Te kamu buat Abu Paluh Gading yang keperah le Abu Paluh Gading. Ni kalau tantam ben tu atalung pura. Jadi lagi nyan ang kejebut tingat asai mate dai bui musudu. Innaka Hamidum Majid. Ya Allahu qul huwallahu ahad idza hasad. Ya bumudu ujung. Tapi nyo baik salah buat. Baik tu katingan anu muda gepurah hidung kuwahid dakwah watai paya sai mate dai bertinggai de. Begedang di imum bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia. Allahus samad. Dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia. Yang kajit wa pajuh boleh. Yan. Menyemenan cini kalian. Dukna riluh sembayang kita yo gara-gara hana ja bet. Contoh lain. Bek karunya ahai aku belawang ngembah unyon tu. Ilong menyorutak kah le kuah na yo ku yang bek ruhyah. Yang ruhyah kah kem berkira yang kuci becut. Ka tengap ya ono purnama ketiat. Untuk puan lo gai kli ya Allah. Hana. Agak dakwah Palestina malam tu. Mangat ajak ke dia, jo ke dia jangan nak bom je.
Udah tahu je tidak tu boom li tak dengar. Taduk ngai payah. Kan kalau kum doa bertengah ni mandu mana getung doa ro ku malamnya. Barakan ubi kum doa tapi getung. Nyoleh podua wati baru getung doa tu ke pualam. Kan nan dengar mi mentang. Hau katruk cerita, cini dengar. Gara-gara urang hana buat. Watan nedu antara dua sujud lam semayang putar nekun. Cini dengar lungkun. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nyo kan? Menyebutu ini baca cukup god makna ni. Rabbighfirli ni pampun lung ya Allah. Warhamni ni sayang kelung. Wajburni nutup kesalahan lung. Wajburni nutup kesalahan lung. Itanya masalah baca bak tajam. Rabbighfirli warhamni waduburni. Mutulih wajibur tak baca wadubur ni cita utik lang kitab apa makna dubur. Kubul dan dubur. Kubul rak ke, dubur rak likot. Nanti apa dubur? Lubo. Entah tabuh makna Rabbighfirli nampampulung ya Allah warhamni ni sayang kelung waduburni nabi lubo kelung tabuh tu. Tung hana kata yang lihat Allah lubunya yang kanah je pakai lebu. Ya, ni kala menyemenan hadiri yang berbahagia gara-gara hana buat. Menyemenan tipe manusia pertama bunuh sa. Yang kedua sa. Menyemenan pangkai segala salah tarkut ta'lum kabira. Tinggai buat dosa paling raya. Bek gaduh dengan semayang sunat, robat semayang sunat nah. Kan hanjut tapi bek gaduh dengan yang tua buat. Hanjut pakai sembah semayang. Tajak wajib hanjut pakai haji katanya Masya Allah. Kup ya tu letak ibadat katanya hanjut pakai gara-gara hana buat. Yang kedua, yang kelih putar benar saleh salah saluh. Nyo saluh nyo tiga gata apa? Urang saluh. Uronyo taat singoh taun. Tega tamang lam masjid gemuratib mukubah-kubah ya bah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Geklik lam masjid. Menan getebit masjid. Gejak dengan silap sualo tega wakang mirado. Alah kepa kipah-kipah angin tadi. Bawa pedih baju kedih. Kabuno kata uam tu. Kedih baju. Kenan baju yang kena ke. Baik demang dalam. Kang. Menyemenan saluhnya tiga gak siapa. Telih gemeratib ketubit masjid gejak dengan sualo bangguwa kangen mirado. Itanya ngeli rumah gesepa silap nuca. Gesut up metuka. Sualo dengan mirado metuka. Sualo 10 ribu mirado pur tu metuka. Ijim biasa tak metuka tak saban-saban kaya. Sualo dengan sualonya metuka. Mirado dengan saban lagi metuka Honda. Vario dengan Vario Sukupi dengan Sukupi. Nmax dengan Nmax. Yang gebuhnan metuka moto Avanza dengan Avanza. Innova dengan Innova. Pajero dengan Pajero. Tapi menyo Pajero dengan moto muutula. Nyankan metuka. Pelecehan seksual. Nyo saluh. Maka gekul urang payah jamun urang tuha wai. Gebuhnan urang saluhnya dikebu bebu. Dilikut bu be dikut tengku lagi dilikut tengku lagi pubuk lagi aseron. Lagi ape. Kedih becut yang gue mau buru-buru dah eh. Abak tamihnya berat. Kaji.